bongalong Rup Singh Teron penjai kathar tumang bong kache pholam ki kang sai patupon po karbiricho Primary Education Department long lo charlio somara phai ki jum hega putha mai kang ni Krihini ang deng Langkhon Festival में senpen kapadopon Kardom ala berta longpen nili berta thanbang sami Monica Milikpi long berta tonpen arjuik tha Rup Singh Teron pen jai kathar tumong bong kache pholam ki phai kuni ni phai player ni ronghang rong bong along kang sai padopon po pusi karbiricho pen kapang dapon berta pre ni phai thom ke brai siar ni phang ke hundor kropen bertang pali Kedamtang penangar ni aprang ganti san kalpa yatra mai long Rup Singh Teron penajok John Singh tika thara to aphan karbogalam thelang tuk Teron lapen John Singh tika thar ahem bangatum aning kang samse dokoklo lasika thar ahem bangatum akele aning ki oi aning ki dok ke do join ni arona teng mate karbi aron pen chibisar paminang ji pura pini karbi richo long damsi kosordam tanglo kathara sor pen ka kosordam atengsi nangkeli ji phai kuni ni phai player ni ronghang rong bong rongara kalong kang sai kapadopon ji aphan karbiricho ramsing rong hangpen pangdakpon tanglo lasi karbiang long west karbiang long ara doana tum sitame bangso kang sai long ningke hangatum nar judun tame pusi karbiricho pen pachini rong bong rong ara ni long karbiricho long si yo pu tron pen pu iktiasal coba thabalam pusi kosor iya rondo kok si lagu solo apa ni play tarik tongkar si tarik ke jodani la si ngol ke bang pai ko ni tarik si la ni hong bong ora kam ri cho hong si so aron watching vai pagi pating ting vai pagi pating pondang lo la si la chung ke ding mate hong ni lo pa Beran anta, kajuri bolo te ani tum patik lo, kalangani bolo te ani tum la, kaikuni tarik pri ani si pili, pung tiya sol kosol gangsi tarik patik lo. Education is our backbone puaring ke lokal lampen ki jongda mar jumesen lapen ahok bon taili tung West Caribbean district ar lo Jesamet inglongar lokanat ki do lo charlia sai hemo somara phai nang ki jumbom kupiapot lapen non pusame ongdu we ki miari soe jang tung kupiapot ka charli hin nang tikuk nang koklo than bang tong ke chok chema bangso purak chinidam sna Preni phai thom ke brai siar ni ada por phai kresia por malom ramrong pi ASS LP School dongkamukam West Caribbean long along primary education asai kamrong khang block teachers committee atum bangso puthak chihu chipota jai mek padopon birta kiribdun long atengke LP School athan bang atum kopia joine si loke thana hin patikuk nang kok pinpur me than bang atum loke thana somara phan kapat he kapari nang jiadim puthot sarkar pen ke pekpon NRC lapen BLO asayang de ke chaklo ajok thidua ki sum dobinau adun thu aklimang phar lo charlio somara to phan ke than ki mum lapen kang thurnang jiadim than bang atum amena sai chi onang si NRC lapen BLO sayanat claim dam nang ko ajok loke thana sayang de patikuk det bino lopuson si along school along pen inutvet athan bang pulote than bang pen loka charlio somara to maphan tongke thanang jima mate NRC BLO asai tong claim dam nang jima lapen Jesamet pen inglongar lok along ke do school ahem ke dam ke banga towar ka heno lapen than bang ke do boha kawe ajo thidunga ki sung do puta than bang atum chihu chipura mai along than pachini laso jo ka charli hina sona sona ki sung aputhak pen puthot lo charli somara tuma phan kangthu ponji mate kawa prang ponji aphan pura rongkhang block teacher coordinator West Caribbean long hakim rongpi maiphu mon prasad Kongchun bang Mongol Singh Timung Kapta Bidisar Poncham Singha lapen ke thigi dengan tum cetong dun si bang so mai kepada ponalong RDP dun কিয় দিনক দিনে হ্রাস পাই আহিছে এই কাৰণসমূহ আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ এই কাৰণসমূহৰ জৰিয়তে আমি সেই অঞ্চললৈ গৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ পেৰেণ্টছসকলক আমাৰ লোকেলিটি অৰ্থাৎ ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ মত বিনিময় কৰিব পাৰিম Dongkam mukam rong supi pen perangke Kelvin terang pen nangkelo birta
West Karbi Anglong Amri constituency Kaparlo Tiwa Cultural Complex Ulukunche along pre ni Phaithong Kebra Sier ni Surihini Rakrisir Kebaning Kanabaha Krihini ang Deng Langkhon Festival Kapado Pono Birda Pherangke Pin Singh Gyan Lang Ratane Lapen Hemari Rong Phara Tumpen Birdang Pale Adabapur local MEC DOP Maslai Pen Run for Unity Rat Pen Meter Pharo Phon Katpon Linsi Jamek Pangcheng Ponlo Hala Sohod Man Peng Aluhik Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Tiwa Mathonlai Tokra Central Committee Kongchun Bang Dr. Bidyut Bikas Senapati Amri VDC Chairman Basakro Amri ZKYF Amai Puharli Sondrong Hia Tum Chetong Dusi Alira Cham Pidun Labangso Langkhon Festival Lake Aningkan Bang Ta Priya Chiklo Kijut Sia Ruisi Kapaman Autonomous Council তরফৰ কাৰ্বি আংলং Autonomous Council টো এলেকাৰ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি একেলগে বাস কৰিছো শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে ইয়াৰ লগতে আমাৰ নিজস্ব আমাৰ ৰীতি নীতি বিলাক আছে নিজস্ব সম্পূৰ্ণ এটা ভাষা আছে নিজস্ব এটা গান দেশ আমি ঘূৰি আছে সেইকাৰণে আমি সমান্তৰাল হিচাপে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ Autonomous Council সম্পৰ্ক অন্তৰ্গত আমি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি পৰস্পৰৰ মাজতে আমি হোৱাই বাজেৰে আমি সম্পূৰ্ণ আমি কাম কৰি আহিছো Assam Lapen Meghalaya Arlo Tiwa Khai ke doan chingrum si pinyar nialang litum ajutang jubat ingthum pen bangso rong aje pachun pon bangso along alang litum ka chepaklang pon lukhimi yang lipu ake kan lake lukhi aphan kar cholapen soksang botor bokan thesre thekum bongki meje aphan si bangso ke kan pen archo mai pothala po ke kan ke soksang rimpo dong tok mate soke pama por hosi ke kan rinti lapen langkhon sleva langkhon alam thelake check sopen ke soi kapalang mea phansi kipu labangso ke kan ke rongkhoi pua tiwa tumsi ke kan lahai hoye ke kan penan parta asona sona khe ake kan pena jok tiwa korte atum aning chaparong rinti Our objective is to bring all the youth united and show their talents in this class also to preserve our rich cultural heritage. Here, the Hill Tiwa people has preserved the richest cultural heritage. So we want to preserve and promote our culture. And this is the main aim of this celebration of Langkhon Festival. non malam so por phan bir tamong tapaisna Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang Plastic chair table, steel lapen plywood furniture, lapen ke solar inverter da longpon ikji. Lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri, Bukulia Electronic and Electrical Akulat, Bukulia Main Market, Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lason warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha. Warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji. Lasi apor panhok hip pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong.
Lasilan sa kachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Chlorate Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chlorate Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pivotal Birta along Wang Tuiklong. Non Hejong Plikebrahini and Deng Surini Rakresir Kebaninka Nabaha All Assam Inter-District Junior Athletics Championship Udalguri along Karbi Anglong Pen Bainkora Trokatum Kachapate Duna Birta Perang Kepen Birtang Palin. Udalguri along Surini Rakresir Kebaninka na Parman Plikebrahini and Deng All Assam Inter-District Junior Athletics Championship along Karbi Anglong Penta Bainkora Trokatum Chapate Dun Pen Bangket Homatum Nongi Chapalong Dun. Long Miji Bay Discastro along bronze medal, Deep Jyoti Boro 100 meter race along bronze medal, Lapen Sami, Mahining Ling P 3000 meter race along bronze medal, Chapalong Dun Ringti, Labangso Chapate along Asamang Kangkadogowe District Hongkepra Trokatum, Chetong Dun Lapen, Bang Pharo Troksira, Bang Pli Kepatum Prek Jam Kapathu along Chapate Dun. Karbi Anglong Pen ke Japon atum lake, coach Sang Pi Pokhila Intipi, Lapen manager Mongol Singh Inti atum pensi, Karbi Anglong Pen Bang Kora Trok Kapathu atum aphat Ponlo. Lapen Labang Sukapathu along World Boxing Championship along bronze medalist Sami Jamuna Boro, SP Longnit Terang, Lapen Minister Rihon Daimari atum Chetong Dun Pusi, Birtarib Dun Long. Difu Police Station Kaparlo Angkang 5 miles along Ihum Dasara Karp Arlopen Pangtek The atum voter ID, PAN card, driving license, ATM card, Lapen Tangka Sika Surikrep Ho Inhupondet Pusi, Perang Kepen Card News Sa Hemalong, Birtang Pale. Difuman Jaka Cheleng at Tower P 5 miles adungalong Ihum Dastarakar AS 01B Z4877 Arlo along Pen Pangtek atung voter ID, PAN card, driving license, ATM card, Lapen Tangka Sika Surikrep Ho Inhupondet Pusi, Birtalong Dun. Sang Pirenuka Ing TP atum Dastar Akar Tower adung pasang si Birika Chelang Damahul si Laso Dastar Anghap Arlong Pen Theng Rayamat document Lapen Tangka Inhupondet Pusi alang litung pen Pachini. Ada Birta Bangkela Ponsi Kang Ton Paingla Domi Thakme Kurang Thu.